Usembut Menteri Rangba Kejelau ba Presiden Tensong urap lia yo mau sanam jong ka jing rakhe ya ka Jubilee Rupa jong ka Balang Presbyterian jong ka District Krang ha ka jing don ringkat lang u MDA bat MDC ka Soyong u ba Sinchar ku Parroy Thaba u MDA berim ka Soyong u ba Samlin Malnyang u MDC berim u ba Sherbor Maulong u Reverend TS Maulong u Reverend JR Thaba ki pastor ki temen basan bat kiwe Uba Preston uloong ke sorkar ke kuah banyak lang, bat banyaj ringkat lang bat ki balang baper la kalong haki program, ki project, ni ki policy tray kam jong ke sorkar. Bat ula ajing mun eka balang banyak ke project ke batmu ban tray, kade ban ai kerteng da ke youth center, bat ula kular ba ke sorkar jela kan ajing yarap arpusan lak tingka, ban tay ya ke project, bagan long ke jingkar ku ya ki kendai teli ki balang, bat ya ke ka thany hi barok kawai. Sama sasi ngali OCT na police council kapoi scheme na po 16 finance menta pagba akro duna iyaw ba kenya pa propose the scheme but kapo ang babiyan kawan ni kontra kami ang bagay proposal ni Jobi na paksa ng rasmi la bende na po MBC scheme la bende na po MBC scheme pagkajaya ka sa ibalik jona kung ka MLA MBC hindi ka mabur may dalang ni ikiban bisa inai kata assurance sa alay kajuni bago nasa kundin mga bubur. Kailangan kung sa mga multi-purpose building ngayon nakasi buwan ito na nangyay kapag na banayang kata madarti lang magpanyang ngayon building na jumpi badalatin ng program ngayon kiyasi nakwa di Roma kinaksararan ni ba ni sikando Isperbet kakno bak kumno banyak bermandur ya kali kemati fokus. Teknologi nasibun, bagi balang, bakai, Indonesia bakai, kilaya, ia lam yang amet bagi manusia. Temiru nakalian jod kasoka, nakada, ia berita bagi penuhun balang bakai. Pion yang di projek, di program. Polisi John Soka di kuang balaya
lembah kibor balang kibor yang kita kata. Balai buatan kita. Kadang orang bina ban rum ban boy seru kiri kiri dari lembah jauh ini honda ikon honda ibadah. Nasib nasibnya kapalang Presbyterian bak hantam ya kiu medis bak dalam tanya kani project jombi kada mention dalam baju secretary ya kani ka scheme ka kerpang ka tua benda nami siapa umdai kan saji kema umdai kan ai kata a full transformation ya rejim ikut sama tentang yang keren secretary Dikawai kau menyebabkan aji mau mengakurai. Let's see the project. I not contain youth center. Nakai I contain youth center. Dikawai aku akan tahu yang ini bagi aku akan berbentang kalian jom kesokan. Nah keluar macam ini pembiang di Islam yang itu saya warna muda siap warna samping ini semua mana kita itu toh. Kenapa baginya dan bertalang yang dari youth center jadi ini sih ingin air nah kalian coba sekarang bagi sedang bahkan ini kecil aja nih kamu bangi kuat bahkan ini project kan lo kecil itu ya dikendali ini kan berapa ya kan akhir ya katakan baru nama lagi tidak pansnai dari youth center di training di Bangladesh, di awareness program di Bangladesh, lagi om yang di sana, lagi di Bangladesh, jadi gede, pihak buat makin baik di department, di experts, di resource person, di Bangladesh, nah di department ini persyaratan yang kita dicintakan, kakung gajah.